Ha. Ajde. Pa ne znam, nešto pričaj. Reci nešto smiješno. Ajde, reci nešto smiješno, onda glumi nešto. Ne znam, Ajde, evo, idemo u produkciju, ovdje u... Evo, ovo je Marija. Mahni, Marija, mahni. Marija, ona je zadužena za casting. Aha, dobro. Ne, Marija, slušaj Marija, imamo ovdje jednog glumca. Nemoj sad. Nego... I trebaš raditi audiciju. Da, trebaš raditi audiciju sa mnom. Mene su da pozvali za zabranjenu ljubav. Kako je ovo? Imate vi dozvolu sa ovo? Da. Pa bi ja samo ne znam što trebam raditi. Monaše se kao restartirana osoba. O, šta to znači? Ja bih rekla jednu klasičnu, jednu... Ja ćem napraviti audiciju. Ajde sad jednu klasičnu. Klasičnu jednu. Šekspira ili nešto. Ja bih trebao jednu audiciju. Ha, vidi. A ovo je... Pa već sam dobio ulogu. Aha, evo ga. Dobio si ulogu, pratimo Barbie. Dobio sam ulogu, ovo je Barbie, Kena nema još. Aha. Ovo je gospođica režiserka. Reci hello. Aha, dobro. I sad, ja sad snimam svoju prvu scenu u seriji Zabranjena. Sa Angelinom. Aha. I sa... Proste, ja sam zborila. Doktornika Irena Banja. Aha, evo ga. Zašto ne bi Franjo snimao? Snimatelj. Ekipa je tu. Da. I Aha. sad imam jedan da vidite kako se neće. Mirna, a zašto ne bi Franjo snimao mobitelom? A onda će Dunja vidjeti. Ali on se toga nije sitija. Jer ona pati. Nije meni to loša ideja. Nije mi to loša. Ali nećemo prihvatiti. Ne, ajde prihvatit, kužiš. Ne, pa ja sam... Ima utrazu. Pa dobit ću sliku. A dobit ćete DVD, ne morate sad snimati. Ne, tako, dobit ćete snimati, ne morate. Aha, vidiš, improvizacija. Now, can you see my legs? In fact, how do you fit me look? Dobro. Da, režemo. Nego. Pa to ljudi sigurno rade, ali da, na ultrazvuku ono kad dođe. Ne, pa to bi snimka. Pa nema veze, ali... Pa ja sam mislila da bi sliku, a ne DVD, kao, nego sliku. Pa kao snimaju mobitel. Evo, to se snima. Ne. Pa ti nisi imao mobitel sada. Ja sam rekao da snimate, ja imam inače jako dobre ideje, ali... Da. Samo prihvaću nekako. Marija iz castinga, da. Ha, Marija iz castinga sad počela raditi. Ona sve radi, znate. Tako? Mogu ti škakle? Ne možeš. Ali ovo nije dobro ideja. Pa eto, pa evo. Kako to nekako ići? Da, tako i to da. Kako to izgleda? Da. Ne mora ti Ovo će malo biti hladno, ali... Jel' to dobro raditi? A sad ne radi? A dobro, ali sad se vas onda neće snimiti. Ovo ti za dezinfekciju. Ajme na poziciji da proba, Maki! Snima i drug. To bila ba... Tako, nema mrdat nogu. Nemoj puno mrdat. Još kad ne vidim. Samo je dobro, što imam na njoj. Gdje se beba nalazi ovdje? Tu, ovako. Pa je obično tu negdje u nozi. Niko od nas ovdje nije ima bez. Evo ti je sudija na odrazu. Kaži nam... Gdje se stavili, gdje se beba nalazi? Ne znam, ja sam samo moj pogledao.
Neću gledati, ja samo, Mima je samo ću gledati, ja nemam već. Isto ko. Nemoj mažno. Tu namaziš, tu nećemo namaziš i to je to. I onda tu onda gleda. Tu negdje ima tvoje lopte. Ja mislim da dobro. Može. Svakako ne iznad puka. Ali sad nećemo. Ne sad sam rekao da je te akcija, onda može. Da li će stvarno mati? Ne može stvarno Može. Ovo je malo Još unutra. Malo. Tu našu zabavu ovdje, ali to smo već obavili komandanje. Već gotovo, mi krećemo od monitora i već to idete. Vi ju možete namaziti poslije da ona bude, da ona ima to sve, ali ne treba stivati na početku scene jer smo mi već unutra dok vi već idete po Znači, grubo je da kao režim kama gorovo kao nekako počinje. Znači, na kuvat grob nije. Malo. Sam je ovdje. Hoćeš? Evo, ovdje se vidi glava. Vidite rukice. Maknula je nogice. Još je malo rano za reći da obavići. Ali, kad se vidi možda se puta, može biti kao da znam da snimam.